Good evening, ma'am. Krumzering is notice dialogue. Ma'am, with the Pudu luxury topic say violence can't bring any solution. Same Khemchand. Haibani, quick, Missy. Very topic say Manipuri Nauna, Kogi, Ani, a home Pazilla Gadoraba, Iran, a cinema Moraga, and the Manipur, Hana Lembogo, Melushila Matunda, PR, Comment Chahi, and a funny shit later Matunda, Nona, Miam Gaba, BJP Linga. Amo muklakpa aduga anobasi minister ama lairaba matungda manipur da hujuji tholiba irang asi loishinan hugi matangda tongan ba thaboksing lokhatliba singi manungda semna phondokhi wafum duni khoigi maroi nang asi khana nang ta pudu laksariba sing asi khana nang dang tai khoigi studio da lingsin da leibiriba oja sing sakta gu tanja tu lojage han bada ek hekna kan lingsin biriba oja mingona panjarba da oja Dr. RABI Khan spokesperson and general secretary MPCC oja Toram Luxury aduga ani subelection biriba oja SHANTA NAHAKPAM secretary general UCM ani shub ahum subelection biriba oja BIRENDRA CHABUNGBAM senior journalist oja ahum Toram Luxury han bigona laksani se oja nasigi thamjari ba topic se ga yam mari leina nai khoigi oja RABI laksage hoji khoigi CM na paikhat liba thabok thorom sing ngasi mahar phongdo li wafam haiba tare khoigi violence na solution purak loi Hybus Wafum Kamina, Aduga Sim, local live Kontang Sing Kamai Tunani in Belda. I will tell the Nordic window studio, respected UCM General Secretary, Amadi, social activists, Aduga panelists, anchor, Aduga viewer Kudingmapo, and Ikai Kum Butchery. The Sigi topic see. Violence can't bring any solution. I believe. Whether Kanana Haki, I met the Equity Nona, Manipuri Simser Wairaba, Sri Khemchand High Cabini, Maxi, Manipuri Simser Wabasi, Equity Mamangi Tagi, February, Tang Marie, the Gay, Masi Manipuri Simiserina, Pasak Ogdana, the leader Kalak Paibatare, Kalagausi, Manipuri Simser Wabasima. Almost Tani Mayama Pumpadore, Maki Matam Sida Hana Leramba Mamangi, government Gimatam Ibitare, same party in Makogi, Durgasu, Honorable Siri, Mamangi, former CMN Birena, Langimatam da a talk about violence adu Aduki Matunda India Manipur President Rusi, Shahiyama Mapung Param Dai, the Numit something Kranit and Arapaganda, Honorable Sri Khemchand BJP Maki Amaka Minister Winano Bakan given. Hoi Mark appeal to we, Mark appeal to say incident Krada, Manipur turning the Batok Ipatare, Masi Manipur violence 2023 Megitang, whom the gate talk violence, Aduki Saklondo, Maduda Su Machu Tongan, Bamasu, Hybidi community base attack town of target town of community amana amda hybigi mowong the malhangre aduga thokre aduga yamna majority victim oiriba majority awabata basi hojiki particular community ani dudani third community sing neutral community sing dadi somewhere machet makai khra khakiwani maduna major injury major casualty masing yambadi nakte but madugi matungda Maduki term 2023 violence aduki dagi kitang safarak pa ingtharak pa matamda hojik tha mani sida thoga ibasina another community ani amko ere masidana basiji ai community sing today sumaina myam gi platform da tv discussion da pandaga sumyam hena khangnari bani community ani amka tongan ba mawong amada aikoi violence thokpai mawong male somewhere tongan version dadi madu local gi na tagana laikai gi na tagana any organization gi adumaina hanna basu yawi adu larger interest ay yengba matamda haujik phongmong sari basi community ani si amaka a community amana amagi jaga da cross tokshan ba yada bi pm somak lae masi orgadi masi sumnagi local gi laikai gi issue natre state ki national ki issue oi baya ba pot oi rak pane masi samsamna numit khani ki mamang da particular community amagi group singna mioi khra phakhi punkhri hai adagi smile to hai nakala madana maka mi ani smile kram banano hai to confirm to draga so mi hat heart pa khot pa yaw pa khot pa le ado swai matang da su
governor ki office ai bitare manipur ki chief minister na chinjal laga masi rang thon de ngai ki appeal to ba duga media da su madu pha khriba pun khriba mi sing do thadoro ga haina appeal to ba su dum thengnai aduga haujik su ngarang han gi phong sana ngarang maki nan maki afam khrada valley maktadi natabida thoiba jaga si ekoi gi valley nate arga su manipur gi saruk thopani manipur gi any jaga amada ching doi gera tam doi gera khungang doi gera sar doi gera thokpa violence hai base ekoi manipur gi as a whole manipur da thokpa man haina log to ya de logadamni masida somaka jimizarna violence na shanti prok pa yaroi haina appeal towe khoi nakal amagi miyeng de yeng ba matamda violence na shanti purak pa yaroi haibsi prithvi gi mipung khuding mak even pikraba kakcheng su maron thom batar ga de makhoi na sum hai ga ni mamde violence ki channa pham leite shanti haibsidi wari shanarga bhab taminarga lakadam ne haibne tabu masigi appeal si kana na tawgadage authority si kamai oige haiba matamda chief minister se head of the state ni asi manipur gi khwaida gi chaw state amagi chief minister na natraga india gi prime minister na the prime minister na haiba ga chamane state ki level state ki chief minister na haiba se chief minister na law ma leiri magi mathakta mana hainingba law kaiba ain kaiba mihat mi pun jum mai thaba mi no mai ka pa hat pa sumba tamthi ba violence to padar ga di madu ikoi gi security force na thamise lebak ngaglonda democracy chatlaga constitution ki makha da sumado police department thami paramilitary force ami makhan gi central armed police force ami masi state ki law and order da matheng pangai thamre ba masi gi singa prompt action ama masina singjel laga madu control toba amadi chena bada mari laina ba mi singdo law gi matungina thau lokhat pa haibu ne ba madu haibu gi thau lokhat pa gi rom da mang on chan ba gi mota chumna appeal loina tawdana leibai se chief minister gi mapangan si khitang kamaina chief minister gi mapangan si hoi chief minister mana naunoi pagi mana miam da aphaba ing tapa santi gi oina pauje loina pirum badi yai adubu hanjan taw padar gadi madu shakti leiba sing nomai paiba sing nadi ain kai ba thau to pa matam da chief minister gumbamna appeal tok thukta leiraba aduga loop achauba nataba loop macha natragana michang changga leijadaba kanagumna soibadagi natragana kaigumba madagi pendabadagi ain kaiba thau toragana madudi chenak pigadabni koi tan thanarga phabai mong lakpa targadi administration se law and order se bias soiba michang changga natragana sakmai yengba aikogi balance amada sammanana yengba ngamdaba madudi oihanjaningde Anuba chief minister ni anuba sida ko yam kana madu criticize to basu pamjade koi gi oba suggestion ai batar gade whatever kana oi batar ga su violence pu thogak batar gade mado chief minister ma oina sai tha ni mabu kham dai sida shanti pura kadam ni violence to baya right si yare hai khe haujikti makha ta bade any manipur gi 23000 327 square kilometer ki jaga da any kind of violence of pumatam da madu ekoi gi lejebi state ki force amadi central force mateng loraga mara leba mi sing phaba punba madu gi ain gi thongda puthoga matik chaba da dp ngai bisar chathan ngai hona base masi rule of law le ya base utpatara gadi ekoi gi violence ki sang hanthara kadena khali aduna tabida masagi government gi stable oi ngai khona bada chum compromise tok na yet oi yenga madu makna hai bedina te madu bai mawong da sum yamna ing tap na compromise gi level da leiba tar gadi manipur da violence si laksang ba wadana matung tar pa matam da anuba violence sing thok pa matam da amakena sathi ba thoga gadi ekoi punumaki laibak thibani haiba si thamjage thank you yam noi jai jan thambe khoi hujik leiriba anobo chief minister sin local level thabak sing de hena fajana to haningbagi lo leiri haiba chanari haiba du khangan ningbagi pam phono pi yam noi jai hanba round sigi SHANTA da laksaning sinai khoi hujik chief minister na phone ki wafam mama dai khoi gi national highway sing se free oina chat pa yai to bodu maitai singna chat pa ki ba duga trust deficit leiba dagi chat tabani hai wafam phone du le tare hai wafam ju kamai yengbe chief minister ai bse ko chief minister ai se wangang ganda akhoi ju ngai re ne ko akhoi ga government ga yeng na ri akhoi di pura ni
samna amagumane haitare ko mayam gi representative ne gaina koina leader ga sadana organization maming ga sinadana koina ngasi sida phammaga mayam gi opinion pi se yam pikpa samna amagumane haitare ko ado chief minister ejidi mana mu miyobe hakchang ha de madi kok ne bang kok manung da yawi ba koi thop enam yawi si manung da brain ko pora ma english da brain ko yawi ba ado brain je phadana sina da bida aina sagi miyam gi kwai wang ba chokrim na phammaga ngasai nga ki ngang mai phem na song nga ga de madu gi reaction ya ma da la ka ne ba masi samna da aina bot lepring ai da kari ngangi aina bot lepaga na kai ngangi mina chief minister wega aina MLA wega na kai ngangi aina chief minister wega panda ai pandam se kai no adui mathang da aina kari nganga ni aibje yamna clear cut khanganing bagi matang am khaklai ba tak pana to adu maina khanganing bai matang am khalai ko lambi chapa ya ba ya da bai ji ngasai ye bayam na ki re chapa chata bai ji kai no mani lambi ji hosi su convoy tawraga chali ROP thami ko check laite aibje kai no ngarangan pochai pu bagari de lising trauma kun namna logi be police report aw ha kani ko kanan report ning de no mathang ga ila ko da phar mai ta doradi nahan mai thagi bagari em lei adugi gari mai tha do kanan mo gi trade union gi mi magi gari em mai thagi adugi gari du mai tha bagi dam police na mi du pha dana tawri du ne ko log action kara to bai tai hoji akhoi da kitang irritate oi bai tai ngasai gi miyam da kitang irritate oi ba Facebook ta su kai da su adum lai birang mani comment mayam do pabiu mayam na iri mayam do ko khara su khangbiu mayam na kai khalli ge se ada lambi chatpa yar bani ga thok ai jalamaga masana ko ti chalaga tumina unaro ga lakwa hai tare ne ko ki dra ga di law ne ai ngai sanam ge sekmai da chief minister ro lakpi o chau se chief minister na tra su anybody law ne chief minister home secretary ju chau se ne ga su kai de ne security ju yau zo ne heng kang pu bi bau tang chat ro am da halak se home secretary do invite to ge ba ya de hoji ai phone number je open ne nungdang phone to bi ro heng ai pung taruk ta sekmai da ngai jaram ge ba ko chief minister ju to se home secretary do ga chat sine akoi ni ngang chat se ma chat pungam ga dra pangang ngang bi no ba wa ngang wa sing ngang ya re na pangang se phatte reaction yam la ka ne ba malem thonga mai ba inau nu pa hai dra ko mana kang bai bau tang chat pa da police na pha ga sapa ya ro en thame hoji khong na chalaga angang ani lalu da si government se lam da amadi la matung da adu de henjela me police na tek tana kai na pithok re sinagre adu tawre na tawri ba timing se da ki der di chana ba ya je ba kai no ne sida bo la ko da bau da phong na la ai hai ba gi lakani hai ba gi pot lai bra yes wari bu ko si angle ma'am je mun na khalaga phasana miyam na yana ba mong da miyam gi leader oi ri hai ba mong da wangang bi ba gi adugi angle do natadana aigi lanai gi property dona sung gang khalak pata ga di madugi cross reaction phasada mayam lakane mako sigi lengak se lako dagi thika da kai da di mayam tore ngasi ma kimno gi letter to thole mayam do khamen lok dagi kadai bau thawai kuki dagi kadai bau 70 crore 50 crore 15 crore 30 crore mayam thole ko adu mudadi yam chauna estimate noi adagi hoji lairiba census ki matang da party ki kanosina spokesperson duna NRC to census to SIR to NRC to ni census to ni aire adai CM na muk census to niom jumna to ni mo haire census niom jumna to bai je no background bu phasana khangbi bra ba yam phasana haijage ba court case kya lai magna bole bu matam vote lep ringai case kya lai court karam ba jaga da search lai NRC ai je kaino update to gi to de bra khangbi bra ba CSO mayam sam lang je no ta kauraga noi lang ido kaino noi da leiba noi chumda de noi che do puthro ai miyam gi mihut ni hairaga miyam gi mihut amagi ai tawam to ge ado noi la lamda de noi gram lang pe roi noi tumin leyo phar phul laga noi leibak se thugai ne noi hona ne noi mathak da charge to kani ai une akoi noi tumin lei ni ne akoi la lamda de ke do bai lang do no sugum ba jaga se da pali belengak se government ga people ga kitang phak leibra adu ga wa se hai ko matam da chochan bu bo chang mangam da ba masana so haijaba chai lising ani puari da sekmai lan ngam dabne na hairam badu hoji meeting to matam da kuki so council do lei te haibe wari do tokra jeba khoi nan ngan se kamai to ge da magna chochampur da gi sorry kuki so council una ba chapan mi chida khoi mayam se khanei sum agitation to sira khot sira agitation to ga na kari
reaction na kai lakpa yam kan na airport ta chalaga thing na ko ta na tawadi kai tholakpa sum khane ba ado akoi mayam sum khana ga na khoi khalle ko chief minister mana mana chatpa ibse maramam dile mani ado kai umma chalu budu da pura positive boy lati lambi ga chatpa ya re ga na horen mana guwahati sakra ga ma senapati de helicopter da ai helicopter de tawoga ai kano da kangpokpi da makuki zo council mayam na okani adu o matung da impal da kuki zo council ga hanminer kani ga ha di akoi di kokomi UCM akoi di kai do ba du dia mai ma ta yam ngang uta de akoi adu khandam na te ba adu challo matung na tholai reaction du di hen na phajada ba mina buffer zone do layan gizi na aijale ma buffer zone laite na honorable chief minister buffer zone laite na aire ai buffer zone laite na hai ba mak na mu ngasai gi keno da buffer zone pami ba kangbu du gi kangbu du ga mu manipur ma pa da unabong chasal lure buffer zone laite chalo ga no kangbu bi sa piro yam nak po jaga ni ngak thang chat piro unabiu ai je ko chocha pur chang bi unabiu natrasu mamang da LM khau ke hoi lau ba le de ko biu moi se lau phamra ai security person provide tawni mai te CSO am dana noi de yet pa roi individual am dana yet pa roi protection piu basana phami no cha thakmi no breakfast ami no ko ju yaw jage si condition ji na tabi da manipuri territory gi wang mada mapan da chalaga manipur gi wild tawni na khalli ba wakhan duna kamain tawdana lambi chapa yare haibse kari ground gi hairi no chana ba wate haibu waro adu di thaine dei walakte aduna kana gi mapana no khambra driver mayam gi mapana government gi mapana na te ko se driver mayam gi mapana ki da bai ne moina ki da ba tana tana sakana adequate security provide to bai ne jiri lambi da hoji ayuk chalaga nungdin gi pungari da jiri lau ya do je kai then man bi da police na thalakani karai chatoi no na record lau gi ni ga te man bi da adai no ne hendo ni kangbai kang kai mai soi da awang khon da mung thalakani karai chatoi no na convoy yaudana chape aroi harakani si kaino free movement lai re haibwa ra ba si khangna chief minister amoina miyam da aran ba poktak pi si kaino si ni da ko sium no pot ni lai je ado chief minister bu hulaga ngangba natraga mauna sauning dana haibana te kitang cautious obiraga miyam gi yana mong da miyam si convince tawga hen langak tana ba ko chape yare anga ama sagan thoro chake to a kangbai da phare ado anga ngura mo chape yare hai wai do handok pi roi phasari braba adu gi amu mi kunthra ni full tana ngang tui mayum da mu mung omu dori braba imaso atai me omu be ta ko si humba akoi gi lebak si ngak ko matam da akoi ju ki ba phau dam ne ngang ko matam da ado si condition ji de akoi da ngasai gi hen ngang ba ma hen irritate oi ba ma sum phau sal laga di madu lenga ki value do le rak tab ne na ado mai na miyam na ura kani na smain tham jai yam mo ji han brown do sam do phong ge thambi han brown ji da BIRENDRA da laksani ngi sina huji se koi gi singi sarok sing da koi gi makol thokpi kino si do ma leiri haibani makoi khulai sing leiri haibani do khattaba leiri ba marak sida miyam chat pa yare haibagi wafum ma aduga koi hujik ta sojana panbi khiba activist malem thongam na koi sat pa matam da security force na thinga ga halala khiba gi problem mem su leiri si ma film ma sida koi gi honorable CM na fondo li bai koi gi national highway sing da chat pa yare miyam miti sina kijabagi ki da nei koi thawai puthoga chatlaga siraga kanana madu gi response tu bi ga dori film sida film fondo gi wafum si kamai yembe now Yan but the Heisening Bakarli. I am a voter of Moirang Assembly constituency, but I do stay in Singzame Assembly constituency. Saying something, I feel so afraid. Matam si kitang di nungay tebo ko. Hoy noy na budi ko invite to biraktana panelist hoy na pamme ko. Kari dobagi hangoira inoy di sum kalubada ko. Delhi ki chief minister ka deputy chief minister ka Kejriwal ga Manish Sisodia ga si jail da thambang ammi ba achoba satti mane sarkar pairi se ko aduna ngang ba se khajik tang di hangoi adumak oiraga su ko khona haijaning ba khare dai 1992 dagi 1997 phawsida Bharat ta uparashtrapati amallerame KR Narayana Nainako Masi Lishing Machamapan my Budrani Tui the Gina Lishing Machamapan my Budratare Pausi Bharat Vice President Oirameb. During his time he visited to Manipur. Ma Manipur la ameba. Matamdu da I All India Radio the Pau Pari ko. Jain Manipur Dance Academy se the function namatawe. Taudiba function do da All India Radio Infal ki paumi mo in yam chale
matamdu da man haigeba violence solves no problem yam phazayeba ko man ngangi du reason piyaba as a president of India I say you violence solves no problem why and how medi reason phazana piyaba maram chana ko pangang basiti kana deba Yes. how far law Indian Constitution ki makhada chanari ba ain se how far it survive or exists in the hill areas especially in the Koki dominated areas karai bo law se chatna geba kana ne enforce to geba kana ne implement to geba chumme ba akoi su khangeba a student studying class 10 8 9 ko sibauna hingsa na karigumba makhala matagi yasanaba solution apaba mata poropangam loina khangeba ado hingsa si violence kamaina create to inova kamaina thol ino habdi ngasai law sina mamitang jalak patagineba law si phachana nga salak tabadagineba if somebody else maybe a Tangkhul maybe a Kuki or Nepali who are residing in the hill areas if they committed a crime if they challenged the law of the land ado itadi aingi matung ina faro puloko ado ragadi kanu si hingsa se thopage chang se khara de dum hanganeba akoina khanba khara le akoina pawmi mo oina training toropa matamda akang ngai sing na matam dugi akang ngai sing na ka takpi rambasi yam pasang ta ya whatever a chief minister speaks state amagi maybe for Manipur maybe for Tripura or Assam any state amagi chief minister aman haiba prime minister aman haiba say there is an order name nang si kaya mo yam luge se mane mang thoki basi order name madu khangna khoi chatna gadaba ne madu khangak taba matam da ne ba akhoi Manipur da chahi ani makhai ahum muksi yamna difficult oiba situation amada lele ine ba koi se ko madu gi difficult situation do atu gi hena critical orak pasu ya ba hojik sena kari noita di mamang da lemba chief minister duna maming ama hojik lak pasina maming ama haidi maming on ba khakta ne ba poti man mana ba dong na tawe ba ko haibe artadi it seems it is not translated the action into karihani moina haibudo haidi bang wangang ibusing do action that translate coordinated itok torok ta badong na mayam na feel tawe ba ko say suppose ngarang mathang na han say very unfortunate incident ama kasom khulen subdivision gi manung sana leiba apik pakhuna makhakta thokre kanana thoning doi no ko mafam du da leiba khundugi khunmi sing khunja sing nghaktang gi minute manga tara muki exchange of firing makondu tabada kaidana selibne ko kaidana selibni adugi thokdok tugi matungda somrai de leba 31 Assam Rifle gi kangbu si kari haini combing operation taunaba khotnaba irang do khara kano nemdan na baina sangbasi nupi ngai na thola ga thingi ne ba ko amoy na mo changjel agadi irang makhata ne tholak pa yai na irang si praja di pam deba akhoi na kai dong su irang provoke tok deba akhoi ngangi ba khoi na su kanagumba se so gi leader amana su irang ai say we are not interested kanim tam madu da khoi kasu leite ba ko but asoi ba se mama matang sum leira abani na ko mayam je ngasi di kok to khut ha pe ba khena ba makhale ba there is some differences between the leader of Tripura the leader of Manipur the leader of Meghalaya Meghalaya ki chief minister ka Manipur da part oirak pasinga Tripura gi ga khena basi khara lei bedong na tawe Tripura gi di hojik pa leba Tripura mothagi luchingbu oriba mogi buba graha ning thausin ka how far magi punsi se I have to sacrifice for my own people in lepanga meba lawanga meba he challenged the law of the land also aigi zati sina
mut khraga de aine kai to boining thoi dona kana doino have you wakhalamada leibak sigi leiba law box e sangvidan si box mana chithar imni ngangda reibeneba why you still remain silent ko I am not the attorney akoi makok na teba koi na haiba ngak na chumba suna teba tobu tobu migi luching badudi magi prasado atum ke matik nuksiba magi prasado na wana leira ba matamda madi mayum de tumbam jabam kang deba akoi ki na kari tawribno koi subam enam ta deba nganguni hairuni kari gumam hairuraga kana gumam no phone tawrupe amma tawrupe ka khalakpe toba sumba su koi su hojik sidi situation jine yarak tamina ina bungo pangki de kibam phole ba santano je ha give duneba khame loki area adu ada koi gi lambi sembagi 16 crore 18 crore 30 crore mayam thoksel leb hojik aina ngasagi situation je maybe more worse than hare se nongmai kamna be lepe haraga irang phare ka in haibadi haroya ba sel thum gi phibam sine ba khwaidi gi maru hare ka doise hojik mayam nangang na be leba business se manipur da thoi ba se business ki lane he bo haine ye ba ko akang hai karan pi ba comment le ba hojik manipur da jat jat ki business le ba business se akoi na ngang ba ya de koi na hairu ba ya de maram di mayam leyeba madugi kanu tor pa matam da akoi da reaction mayam am la ka da ba therefore akoi na haning di problem se violence se kanam ta na tho aning de naharun masen su tho aning de khulai pai ba masen su tho aning de degi micham praja sin su tho aning de kamaina thola ke da when government sina magi lane se government ki lane se government ki eye se meeting se masina fachana monitor tawraga aina have se lay have sigi chap chabam ul matam da de ko violence se thok gi chang se khara di handara kaneba aduna tata di ko ngarang tongnari badu naga mase ni hai how far that is true ko still madugi chap chaba concrete oba appropriate oba evidence or witness to di akoina micham nina moigi thorough investigation mai tawdri banina koina di haiba ngamdre not only that no masunogi phambam sida ai haige ba litanda kokiga tangkhol singa kanna nakal animakta hunnadana nongmai kapna ba ama ma tongna ba matam du da khoi haige ba ko kari haige litanda thoi ba thodok se masiam line lobe yaro bom gi maina ama chure bom pokai dre sarkar na matam jan intervene to ba phain mangsa kwai de mi yo the danger of se kari noi di nangonda kana gumam na hange ba if you were the chief minister nang na chief minister oira agadi nang kari tawgadage na hange ba ko pakhum myam pinay ba matam dugi mamang du dagi honorable MLA Radhesham Oishnu Tamo Govinda Su Oishnu Bishoji Su Oishnu Tamo Biren Su Oishnu honorable Hujiki Chief Minister Su Oishnu Moji Chief Minister ki lamjen da mayam na ngang na la abane ko it is not let Hujik Chief Minister ora ka da hujik thing manate ba yam thing abane ba ko madi kari ni karigum bakara same sahugdana leiraga aina pami ba poto hek pirak pamatam da karigum mathamam ta tawba ngamdragadi that is quite a weak oi ba pot am khakne ba do adu chief minister se tanaraga la khrabane ba ko chief minister oi da khragadi tanaraga la ibi marab tu da magi mentality da magi brain da magi asada miyam gi da makta tawge ne la ko sing do oi da akan da di ko thinta da na pak phudo ga tawbe ha ba matam do madu aidi oi re na khali aduna hingsa hai basidi mi praja na thon manate sarkar gi site gi ko lekuna ma lapse sama karai do normal le ra matam da madu tholai di hedana aide du maina thamjage yamno sei phajawo phum be makhata do laksani ba ni su round si rabi da laksani sinai koi huji huji koi ga no ba cm sina koi development gi ba thabuk thorom ke amati leptana dum pakat gi mami adum tari mayai lambi gi adik tonga tonga no phum sing dai koi lambi fatta no phum sing sing sajin be paw su dum dai ri adu bum han yam toina phong do po phum wa
forget and forgive hai wafum sine koi gi solution pro na ba manipur da leiba koi crisis loisina na ba gi amu tangai ra ba koi gi wakhlon ni ga na hai koi gi punam koi khuding mak si manipuri ni hai na treat to ba koi isai sa ge aina muslim ni aina maitai ni aina naga ni aina kuki ni hai ba gi mo tai koi manipuri ni hai ba wafum sing tong an tong wafum sing phon do ga koi ji manipur to le ba crisis sing da thokre ba mi hat mi pun sing ase koi gi koi masen jasina ra ga yaga do ribra leiba ga si koi gi lo leiba ga masu oi ribani na koi gi mi hato kriba sing ase thok kriba thodo wa thok sing ase da koi ngak na raga ikoi masen yasina se har ga yaga do ribra siam phone do le wa phone madu ga huji leiba khi san re lo sing ase na ikoi na yasina raga kadai pho ba si shanti puro ku ngam madu kamai tham bi again India khak ta nate matamam da lamdam gi ningthau pan ba leibak sing hai patare leibak asobo ge masao ge ra democracy ai ba law hai ba si laktni mamang da mi gi civilization si hanalem ba si sigi sahi ke ai mamang da di civilization si akan ba mapangan kan ba mana lekai duma khunduma gi ningthau oiraga mangon da ningthau dun tawning ba taw khuding mukta praja sing si nu hai ba ngam da ba ramde nu hai ba tar di angang onan bai ba ta hatok pa even ningthau na ngam da ba magi capacity da mana khundugi praja sing magi praja sing da mana tawning mo mong da afa boy gira phatta boy gira whatever to da madu criticize to ba ya de mai mai to ngang ba ya de no masi ningthau pan ba prithvi gi ningthau pan ba leba khuding maki chatna ba leirami ningthau pan ngai mamangi society do na tongan oi gre ningthau palak pa si khaji khaji mi gi lochat mioi bagi la amne khale do adu ningthau pan ba leba chi amaka dictatorship madu democracy ka sana de matam siga mioi bagi amaga amagi right chi chamana na phangan ba tangai fadi haina lai shwer ba saukhalak pa mi singi mangan singsina holak padagi hojiti democracy haina sale masagi praja na praja gi lenga ngaksa ba hai batare democracy hai basi masi state country me amam da satnare do hojik su sam ningdau ban ba laiba khra yauri adugi singdu prithvi malem gi ni yeng ba mieng da madu khitang ngasi gi saukhalak pa sigi manung chandri ba ai batare auji ki chaukat pagi miron gi manung da chandri ba mram de magi praja gi right ning tam na pidri ba oina khal lai kai gi no de ning thau still hauji phong thau palise that means dictatorial status ne ba dictator to bane ba dictatorship ne ba ning thau pan ba samjam nai ba phajada ba lon da hai ga de auna praja na masana masagi lenga ngak sabai ba si khwai de gi phabane na India da su constitution semna 1947 ning tame 1949 da constitution gi sisi tawda 1950 da gi chatna ba hogdana constitution lae sigi mamang da India si matam koi British ki makha da British ki loilam sason manung da chandan lae ba matam da so British sing na moi gi chatna bi ain myam lu myam thama me ba lu sing du gi matungi na dandi piye British ki matam da chatna ba ain sing manung da even British masama lakpa matam da ikoi lambi da chat matam da India masa si chat laga ya di lep ga lai ga dam ni ga ai na yamna akan ba even maram sa da ba tax me ama smai lai ado India ki constitution semla matung da hana gi chan ba Indian penal code CRPC ado law gi provision penal provision nandi pinang ai ma ama British matam semam ba adum adapt tor ga India ma sana semdok da vida hana gi singtu da gi khaji khak semdok sim dor ga hojik ju chat na ri ba Bharat Nagrik Sangita Suraksha do si maming ole BJP ki mathau haiba di maming on bani dana IPC Indian Penal Code maming othe CRPC maming othe Indian Evidence Act maming othe othoga leiba matam je masi lo semi ba penal provision kana gi no haiba matam da masi praja singi India ki Bharat ki praja singi ngak sen bada administration da mapung phaba ama leiba ki shanti yoina pur ngai damak tane masi jem level lu sing manu da lo si makhan ani shiba crime am offense ma thokpa matam da compoundable offense ai ba ma non compoundable offense ai ba ma haibdi magi gravity of the offense to gi arum ayang du yenga suppose mi am mara splay letana sound bada yengna bane nungsi da gi nomoina ka pa hatoe nangi si lupa kra bir ge sauranu ga har ga tawbase masi ya de ba
masi compoundable oideba paisa bir compromise to hai bi ya deba masi kana go mi amada wai athi ba mai re phajadu wai mai re e madu sorry nangai fine ka bir ge na tagana madu sorry har ga ya na ba atwai jaga adu di compoundable compromise to ba paisa to na badi na khangde kai ni khangde adu ba apik ba ko pity offense hai apik offense sing the compoundable orga nakal ani mak side ani magna ya narga tauba adu na tabida suppose nupi masa ma ijat manghal laga hatle nataga ijat manghal le masi compoundable oibja de masi state ki lo state ki mayokta leibak ki mayokta hai batare state adu ki mayokta sab thaba crime men to web masi compoundable oibja de ba chiba nupi nataga ijat manghan bi ba nupi msa victim dugi imunga nupi msa duga songi crime to ba offense to ba rape to ba rapist aduga paisa kha bir ge ya na ge si ain gi meng di ya ti sugum ba si ne ba non compoundable hai compromise to ya da ba je मैं अपनम ना खंगदब सी मणिपुर दा थोई बा violence मणिपुर दा थोई बे हिंसा सिंह से 99% दी non compoundable compromise तो बिया बा वो अम्फों नत्ती punishable होई बा trial तो रगा वायल बिसार से थरगा सार से थागा लगा दंडी पी बा सही तरह दे तादना कुंडे तादन त्रामा दे तादना दंडी पी भी या बंग हाकते ने साइकिल ना compoundable तो दा चाही अहुम दगी मखाद लेबा अपिक बा इवन 7 years फाउगी लेबदा अपिक बा फाइन पिनर ग नटगा सॉरी हाइनर ग याबदो अदवाई ददि नर ग याबदो अदवाई ददि forget and forgive हाइना हाइबदु द खितन पक्केबा अदु नतबिदा सपोज पाक्तक न खुनपा आमे ता मीसा तरा कुन गुथा नोमेना पनबलो AK-50 का हातु एने कना गुबा मियोइ खरना नटगन संस्था नमना नटगन एसोसिएशन नमना मियोइ खरना नटगन संस्था नमना नटगन एसोसिएशन नमना नटग particular individual खरना गे गुडबु हमला सॉरी मधु हायगा individual खरना गे गुडबु हमला सॉरी मधु हायगा ए मधु काउ थोग्रो मधु कोइ सोइ किम लाइफ नो दे आर पनिशेबल आइन गिमेंग दम कोइ दंदी पीगदम ने मधु की दमकतने बा आइन सेमिसे मधु की दमकता आइन सेमि बसे पी दबिदा ngakpi rasi to harji kana XYZ forgive and forget hariba mi sing dugi masa masu sikiba kanda forgive and forget apply to we yagadro and I see any XYZ mi panning de ko XYZ kana gumongi adu yaro hauji aikoina manipur gi violence da thawai magi imung manungi thawai maroi ba thawai kya ma mang ki base काउ थोकना रोगा आइना सुम हाइबसे मधु पेन थोक पंगम गदम थाजदेब मधुगी मुहुता चप साबा मधुगी वायन बिसार सथरग दंदी पीबा नत्रगना मधुगुंबा थबुक अदो अमुगन तौरक्तनगाई स्टेट ना अंगक फंगना अवांग थाकी प्रिकॉशनरी मेजर अमा लौखटपा अदुगा मधुगी वाबा ताखबे इमुंग सिंगतुगी मबुंग पेनगाई स्टेट ना नत्रग सेंटर ना होनबदुना अम्मनेबा अदुदि नत्रने इसम संबा वाही अमदा forgive and forget is yamna simple word ni without any logic yaudo wahai amne masidi imana masenda bhai bodu da wahi wata henjana ki sorry madu haina roisi madu ngak thuk narsi haibugum baneba ana ugi rule of law sat ka doba lebak amada rule of law salan jabi state amada state adugi leader na head na institution adugi authority na law making body na hey noi sao nó to gai nó thiêm dân bờ xe violence adu di makhatang tawranu tu hai bi yai but violence adu commit taw khri mi singa du de ain lei hai basi utragadi kana na ain ki gani ain lei hai basi utragadi ain gi execute ngai dong ta thamiba judiciary system the judge magistrate thamiba si kari kana runi police department thambagi kari kana runi adu bata gadi thai nagi साउखत्रिंगई ममांगाई बतारे अकन ममना निंथौरगा खुल्लमगी माना साका उरगा ए मादी साका पंगमेना मंगोंदा खुरुमगा माना हाइखै इनगदम नेगी मतम दुदी हौजिकदि चानजेबा हौजिति अखोइना ngasi अखोइ स्वाइद ngangi basi malem eni jagada uba jagani ningthau amabu yam nuksirimeena ningthauduna sanbingai honabda ningthaugi mamai da tongba hingdo hanangai honabda mili singani na thangpak paraga haing du yan thabadagadi ningthau je nuksiribra ningthau tu kai oigadage sugumba lai lamdam ama manipur si oire achau ba
ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯌꯥꯕꯤꯅꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯨꯏꯌꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛ ꯁꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯗꯤ ꯄꯤꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯃꯤꯌꯥꯠꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯋꯤꯊꯤꯟ 24 hours ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯂꯣꯀꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯖꯦꯜ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯦꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯅꯦꯅ प्रजाꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯠꯄ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯅꯣ पुलिसना नियम चुमना थिजनदबैरा पुलिसना मतम चाना चार्ज थागतबैरा जजसिंगदा असोइब लैब्रा गवर्नमेंट की उकिलदा नत्रगना करी इन्वेस्टिगेशन कई लाप्सेस लैरगा मसी तौरिबन ओइसी इंडिपेंडेंट अखोगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ओइगेरा एनजीओ ओइगेरा पब्लिक की लीडरसिंग ओइगेरा मखोइ सिंगसिनसु मसिगी दमक्ता वॉइस तोब तंगाई फदेब ड्रग थिंग हाइरे सोदा ड्रग थिंग धमने यम लावे कमर्शियल क्वांटिटी ख्वाइदगी चाव कमर्शियल क्वांटिटी है ख्वाइदगी चाव सिंह है नंबर 4 दादी ग्राम चनी यांखैदगी हेनखिबसिनेबा पवामदी हेनबसिनेबा केजी फारबा अदुम किंग पिन ओइबसिंदो था अमदा अनीदा किंग पिनेसु खंगोदु थादोरकपा थेंगनरमगनेबा मणिपुर की मफम खरदा लोइनमकपुदी नते रीजनेबल ग्राउंड सु उदब जगह याम जावेबा अखोइसु जुडिशियरी पार्ट अमोइन अखोइसु लैरुरमना अखोइ कमाइ तो हाइसिगी हाइngमदब उगिल अखोइददी साउनिंगमगनी अदुंबा मियोइसिंगदुना विक्टिम दुगिया कैनोगी अखोइगी एक्यूज की फैमिली ना नत्रगना जुडिशियरी हेड ओइबा जुडिशियल ऑफिसर न वारोम पियाय अइन हाइजबदी लो म लैरिसी लो सिगी मथौ चपसाना तहनसी चार्जशीट थागतकदबदा मतम चाना चार्जशीट थागतबई खुदोंग चाब लौबमा सुमना नादबदा नारे हारगा थादोकपै कामपुमा क्राई दनो कंप्रोमाइज तौरु जगह से कोई थिजन ब चेक एंड बैलेंस होगा ड्रग सिंग चाइबे मियंग दसु संगसी मियाप मी की मियंग दसु संगसी सोंदा गाड़ी हुरान बगी ड्रग नत्रगा मी की पोट हुरान बगी संगसी अछेंग बाचो हुरान बसी कनानो हाय मतम दे के नुमाइ जगेबा अस्वाइदा नंबर 4 साब ड्रग एडिक अमना गैस सिलेंडर लुपा लिसिंग अम पीबम थांगम मैब फू मीदु सीगनेब साइकिल लुपा लिसिंग अम पीबम हुरान मैब फूगनी मैमना मगता यू बतल जानसन नत खोम जानसन खोगोइननेबा मणिपुर मियाम की प्रजा की दमक थादरबा सोरो कोयलास करोड़ चाम संगदबदा करोड़ कुन खंग तारग करोड़ 80 मखा पोकेट हापसलगा सोरो कोयलास ngasi तारग हयें कायरिबदो मदुगी हुरान करोड़ मारफू हुरान थिगादारदी मदुगी हुरान थिकादारदुदा वाक ऑर्डर पीरिब मिनिस्टर मदुगी ठिकादारदुना तौरिबदुदा सोरो कोयलास फकायलिबा नुमिनिनी सुनचतबद्रा सोयदोइबा चेक इशू दोइबा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंदो मदु हुरान बनती हाइगदोइब्रोबा गुवाहाटी द फ्लैट दिल्ली द फ्लैट लैरिबा सिंजे मसी मागी तोलो लैबने हाइगदोइब्रा मसीदी हुरान बनती हाइगदोइब्रोबा असुंबु हुरान बददी प्रजा सिंजे हेड चेक तौरगी इज्जत तौनेबा डिपार्टमेंट अमगी हेड ओइबसे क्वाइडी चाउबा डिपार्टमेंट अमगी हेड से मणिपुर दा गवर्नमेंट की क्वाइडी चाउदा लाख मंगा तोलो फंग यावदेबा अदु मागी थागी इनकम दे लाख कुन कुफ्रा दे हेन तान बे यौमेबा मदुगी दमक कना थिजल मदु हुरान बदुदी हाइब ngमदेबा अखोई की प्रजा की हक तगी हुबा ngaktaनेबा प्रजा की रिसोर्स तगी प्रजा की सेंखाउ दगी लुतौबनेबा अदुदा हुरान बा चौबदा अखोई वांगंग ngमदे हुरान बा चौबदी इज्जत तवी कोट छुटाइलिट कनी कार अतांग तोंगनी मयुम बिल्डिंग सागनी इवन द कार लेडी सिक्योरिटी लगनी नतगना नोई बाइबा आंगांग सिंगनीगा खुलाई ओइना पुरमबसु याय मदु कीदन हाइबे ngमदे अदुगा हुरान बा मसादा खुद थारगा अखोई लेबे समाजनी मणिपुर सी अना अखोई पुनमना सुमथोमिनसी अदुगा मरुइना आइना लाकनिंगबदा अखोई मणिपुर दा नोई मरान काइना पारगा काजिन कोया के आदा किक का तौरगा
हाथ पतुपा फूबा चैबा लुटपा तौबा हाईवे दा नत्रगना लोकल दा गाड़ी मुनबा किनेप तौबा टैक्स लौबा अदु तौबा खुदिंगमक्से कनाना कंट्रोल तौगदा है मतंदा स्टेट गवर्नमेंट अमा लई स्टेट गवर्नमेंट सिना दरकार लेबा मागी सिक्योरिटी मतिक चाना कंट्रोल तौबा ngamdraba सेंटर की यूनियन गवर्नमेंट दगी मतेंग लौरगा मदो चलायरगा लॉ एंड ऑर्डर सिमा पुंग फाना कंट्रोल तौगदमी अदुदि नत्रना सुमनगी सुम खुबाक लोंजरगा लेंगा पाइबगी महत्तुदी अदु ओइबतारगदी मणिपुरदा तंगदु लेताबु ओइरोय तंगदु लेताबु मणिपुर अमु ओइनगाय होनबदा थौना फबा लीडर खर तंगाय फदे थमोय सेंबा लीडर तंगाय फदे थमोय सेंबता नतना लैरिबा लमदम सिगी मियाम के थौक तौजरिबा पॉलिटिकल पार्टी खेनरगसु सिविल सोसाइटी की मिंग मानद्रगसु खुदिंग मक्से स्टेक होल्डर बयाम से पुन्ना जॉइंट वेंचर ओइना कलेक्टिव ओइबा मरक मरकता था खुदिंग ओइरगसु सिविल सोसाइटी ओइगरा ऑल पॉलिटिकल पार्टी ओइगरा पुन्ना कौरगा करी गई तौसिगे बा सजेशन से लौरगा मणिपुर से अमक्तंगदी लमहेन ट्वेन बसिंगी मखुतगी कन्नगाय होना साइब थमजरी थैंक यू यम नोइजै अदुगम फजो वफम के अमु थंबे नि सुबु राउंड सिगी वजा शांता लाक्सनि सिने कोगी ngरang थोखिबो कोगी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी तगी थोखिबा प्रेस रिलीज अमदai कोगी तांखुल नगा ब्रदर्स एंड सिस्टर हाइना तौबो वारोलुदा कोगी उखुल डिस्ट्रिक्ट थोखलिबा टेंशन अदुगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौबदा तांखुल इस्नो सिन मतेंग पांगबि हाइबन सिं वफम कोगी हुजु थोखलिबो रिटान एरिया दा थोखिबा बायोनेस कोई प्रूफ अनि की मरकता कोगी चथना के बथौंग सिदा कोई मरुवेना तांखुल इस्नो सिं दसमान चेरोन इरक कुछ कमाई येबे मतेंग पांगबि होइसे कइनो लांदु लोयरकांदा युमै थारकनु इरांग तोरकनु कनाना हालिनो फाबी फाबा मतमदा येलकनु हाइवारा कर्म मगनि मतेंग नो पामिजे गवर्नमेंट जी सिगे गवर्नमेंट जी ने क्वाइट आई गन नोटिस तो क्वाइट सोनबा गवर्नमेंट होइदो माले सी गवर्नमेंट जी सिदा बनते को क्वाइट सोनबा गवर्नमेंट होइदो माले कई मफम गुदिंगी मतेंग पांबियो अदु तोबियो अदा तोबियो वा मा हंगोरगना याम ब्लंटली लोइनमक हेतो सीरीज नाइव लोइनमक डॉक्यूमेंट ग लोइ लेरबा अंडरस्टैंडिंग लोइनबु तोरब जालाबा सेंसस गा जे बजना अंडरस्टैंड तोरब जालाबा सिगी गवर्नमेंट से लेरी प्रॉब्लम से कइनो खंगब जालाबा को उखुल दो जे लेरी प्रॉब्लम से एनी प्रॉब्लम होइसनो खोइना खंगदो से खुलाई पाइबा मणिपुर खुलाई पाइबा मसिंग खंगन लेबा खुलाई पाइबा मसिंग खंगन लेबसे अखोई इंडिजिनस हाइदि अखोई मणिपुरी मरक्तसु खुलाई पाइबा ग्रुप लई मणिपुर मरक्त लई मणिपुरी नत्तबसु खुलाई पाइबा मणिपुर चंगक लैरे बोजे को सी आई पोक्ट्रिंग हाइदिसु चंगा मनेबा को अदुगा अखोई बॉर्डर से पोरस बॉर्डर ने को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ना मिलिट्री जुंताना कनोगी सुकी गवर्नमेंट जे टोपल तोद्रिङै ममांगदा टोपल एक तोबगा चेनी थारकिमनी होम मिनिस्ट्री ने को कोई सोमना कंदे चंगक इन्फिल्ट्रेटर सिंगी मतिक चाफा बायोमेट्रिक के गालवरगा महम जान थमोयना को असम राइफल ना मदुगी असम राइफल की एक्स डीजीपी के काना पाथोरकपदा असैगी मी चावा सुई लिसिंगम सुई मी लिसिंग यांखै सुई कुंठा सुई एन तौनबगी चयनबा चौबम लेबा सिगी चयने बिजिंग जे काउथोगा लोइनम काउथोगा अंदा को अदगी सु एग्रीमेंट तौनरम यूके लेफ्ट से हुसी मणिपुर मनुंग विदाउट सु ऑपरेट तौई बॉर्डर एरिया दा को लेदना को अदगी मैते लालुलु मैम विदाउट एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग कनोगी कहनी इलीगल होइना ऑपरेट तौई है जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांगिनी सी मरक से कइनो सुम खोरुम खोरमगा मैम मतेंग बांगबियो है जे कइनो लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्टेप से लेंगाकना फजना लौखलकनी नोय कोई लेंगाक बु कीयू लेंगाक से कीयू लॉ एंड ऑर्डर बु कीयू को मियाम द ओटकनु खुलाई पाइबसिंग न मियाम द ओटकनु लेंगाक सिबु कीयू लो बु कीयू लेजनागा सी हायदमने अदु ओना तैनाबदा तांकुली चिनाव मैम न पीस पोकद मतेंग पांगबियो जे कइनो लितान की थौदोकी मतंग द नत्रो याम ब्लंटली ngambi ibdo aigi chamber da deputy chief minister amaga atopa mayam ga phamina ga litan gi thodok se irang thogandana loisan grabne na haibi bedo aduna tro makha taba litan da kari phibam leiri ge hojik madu review to bibra litan gi thodok se thokiba tha ma phajale tangkhul lichinnaw gi natraga madu da leiba adwa anak bodal leiba kuki ne haijaba kangbu dugi mi ma ba pharaga court of law da puthorapra puthorakibra hojik pawda court to puthokibra वही वो को लास्ट दे हाई कोर्ट ने कोग्निजेंस लवे फिल्म दला आने बा सरकार से के दौरी के ना को सिगुम्बा कनो ने बा लेंगाक ने बा मणिपुर हो सिग लई से को कोई रिबन जो ककपियो कोई लासु थाबियो लो याय बा अखोय मैम जे तिना वाय दिने खितंग फादरगा वाही वता दो खितंग फादरगा मियाम बु नुंसिना हादि मियाम गी दमक थबक तो तौरी बा थबक तुगा चाना ना
हाइबियोबा आइगी लेबाक कनबा मानदबा आइगी चौकरी कनबा मानबा मोंगना सुम हाइजलगदी होय अइंगोनसु चैरक याइको फुरकपुसु याइको अइंगोनदा अदो अइंगोनदा फुरकपुदुदी आइदी शांतने आइदी चीफ मिनिस्टर सु नते यूसीएम की सेक्रेटरी हेसिदी मादी चही ओम पुनामने हयंग सि लोइरनी को चीफ मिनिस्टर सु ओमो नतेबको भोट मतमदा हयंग मदुगी लीडर मैम चीफ मिनिस्टर खतै वा नतेबा हौजिक लाइबा लीडर सिंग ओमो नते मसि कांबियोबको ओमो नते माय इलेक्शन से कुइद्रे था 3 कतंगा आबनी था 3 सिदा लॉ एंड ऑर्डर ना चावे हाबजे प्रूफ तोबियु लाइबा लेंगाक सिदा चिंगनाबा मग लई आर्टिकल 355 से हौजिकसु लाइरिब्रा ना कोइ चिंगनेबा ममदी कइनो गाना अखोइगी चीफ मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर से लॉ एंड ऑर्डर की मतंग एक्सरसाइज तोबा केम गमदेबा शेंगना हाबदको मा हाइबा खतने गमिसे हेंगलेप की हुजी कनोगी सेंसस की इनुमिनेटर अपॉइंट तोखलेजे एसडीओ ना ऑर्डर ठोकलेजे मसी आई चिंगनेबा मसे हादि मसाई होम डिपार्टमेंट दगी मा मथन के दोगी हाना गो ठोकलेजे कइनो मा मथन अदुसु एनी कुकी ट्राइब त वोट कारक मी लेबे जगह दने हेंगलेप का साइकोट का सिदी एनी कुकी ट्राइब ते कारक पनी ख्वाइदगी याम एकेटी लेबा जगह ने सिगुम जगह सिंग जिने बा कोइना एनआरसी अपडेट तौसी एनआरसी अपडेट तौसी न मयाम ने लाउरिसे इंडिजिनस ओइबा सीएम ना हाइबा मणिपुरी हाय रेसी हाइबदो मणिपुरी हाइबदा मतिक चाबरा चादबरा दुदि खनबगी मथौ अमदि तादबरा ने मणिपुरी हाय रेसे ने एत नोमै पायसो असोमदै लाकपसु स्वाइदै लाकपसु बर्मादै लाकप बांग्लादेश लाको लोई मणिपुरी हाय रेद्रो आई वा माइजगे होजे आसाम का बंगला कनो वेस्ट बंगाल इलेक्शन तौदोरे को वेस्ट बंगाल का आसाम की इलेक्शन दा अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर की पॉइंट से कनो होम जन जन हाइसे इलीगल इमिग्रेंट सिंग तकथोकनी डिटेक्ट एंड डिपोर्ट हाइबने मा हाइसे को डिटेक्ट एंड डिपोर्ट काइदा होजे ngasi di बंगाल की दे स्टेटमेंट अमु थोले कइनो हाइगांदा अखोइना वोट का तारगदी नुमिन निफुनी की मनुंगदा within 40 days will complete the border fencing and Amit Shah haeba ko but is he not interested in completing the border fencing in Manipur along Manipur koi Manipur kap even nomai Bangladesh nomai kapanate Bangladesh te nomai kem kapte economy ki war ne moisna nomai suwa kapte asomne changak ba miya moina miya ai se sira muslim ga moi ga tong na jaba po ne ba akoi sidadi existence na ne ba koi de attack to is na ko koi ki community sira 2003 दे कइनो एनी कुकी ट्राइब से अमु हापसन मतमदा अदुगी पॉलेला का कइनोगदी हुजि सही अंखै खर सुदंग आइ मिनि ने अदुगी 50 खर सु हुजि 2003 की ममांग मोय करी ट्राइब ओइन लिस्ट लै जानो बोले त्रिंग आइ ममांगदा सुम मी म्याम लैरि बा मणिपुरदा आइ थमजनि जे को अदगी हुजि डिस्ट्रिक्ट का नो बॉर्डर विलेज दा डिस्ट्रिक्ट का नो आइडेंटिफाई तोरगा सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई तोरगा हुजि चक्थुम म्याम मा गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्लान दा पैसा पीरे नंगरांग प्रोग्राम तौरीसे मधुगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदो सब डिवीजन ना अपॉइंट तौरब डिस्ट्रिक्ट ना कयानो लैंड एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट की मखादा नोटिफिकेशन थोकिबे डिस्ट्रिक्ट क्या यावगे अदु मनुंगदा हेक्ता यारब जलाबा आई हाइनिंग से को गवर्नमेंट एसे कंटिन्यूटी नेबा आई असेंबली दा ngसाई आई असेंबली दा तौरबा आई मांगदा लेबा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की करागी लोइनमक एमपीपी एनपीपी लोइनमक लीडर सिंग ना तौरब पोतु हेन ना फजन तौबदो मधुबु आइगी कनोने रिपोर्ट कार्ड ओइद्रिनेबा अदुगी रिपोर्ट कार्ड तो पुथोकपगी महुत्ता अदुम ngसाई रिबन जुम कक लेतादी मधुदी ngसाई मधुगी प्रॉब्लम अचौबा मा हें कोन मायक नरकनेबा अखोइ हुजिक लैसे अखोइगी सेंसस की मतकदा अखोइने एजिटेशन तौरिसे सिगी मरम अतोपम जु लेबा अखोइगी डिस्ट्रिक्ट सी कांग्रेस मतमदा 2001 की मतुंगदा डिस्ट्रिक्ट अनोबा फॉर्म तौबा मतमदा लैंड एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट की अयाबा याउदना हिल एरिया कमिटी हाइबा ओनली असेंबली के एडवाइजर होगदबा कमिटी से मागी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी गैना सेमगा थमंबा विलेज ममिंग पिरम विलेज मैम लेबा अदुगी मतक जो मुका सोम नाकन दंगबा चोरचानपुर टेक्नोपल फ्रेजोल स्वाइदे अमु कुकी की चीफ राइट से कुकी चीफ की कनो से चिफ्टेनशिप राइट से मिजोराम दे एबोलिश तौरसो अखोइ सिदा तौदबनिना अदुगी विलेज अनोबा थोलकपो सिंगदो मधु लैंड एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट का रीवेरिफिकेशन अम चंगेबा मधुगी रीवेरिफिकेशन दो सुदौ तौदना सेंसस थिसन मतमदा हेमलेट थेरपगा ngसाई मागी मचागी मचादो रोय पुनी दिसलदी मधुदी बेरा अम लाकदोरेबा ओनली अखोइ से एनआरसी अपडेट तौदबोय वा खत नतेबा अखोइ की लॉ सी मफम चाना चलाइरिब्रा नत्रगा चलाइदब्रा लैंड एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट की मथौ से मपुंग फाना तौबरा फॉरेस्ट की इशू से गवर्नमेंट जिना कमाइने हैंडल तौरी सीनेबा अखोइने येंगिसे सीएसओ मैम ना हाइजे सीनेबा सीगे पोचे नैना निंगदा तारगदी अखोइसु करी हायदनो मोय हुलगा दम खर ngang एजिटेशन तौबा अदुगा इलेक्शन गायो तामनिने अखोइसु को अदुना मैम दा अखोइना
government ji matak tan negative propaganda to bona te ba government ji ga khoi ga understand to na da ba miyam ga understand to na da ba jaga am lai ri ba kuki gi jaga jing sida kuki kangbu yaraga manipur da peace por kadam na te me maitai is always ready to agitate but akhoi usi loin ready ne agitation to na ja adi ready ne but akhoi agitation kai gi to dri no khambra lai ri ba lengak se group ahum gi lengak ne huno nom lai ri ne je akhoi na gidan kan ne agitation to asom da gi agitation ama to raga som da ukhul lom da agitation ahum to thok ra lore adum loi re ne je akhoi na maning da han mai wa ne ba ngam da bai na te ki bai na te ba akhoi na asa to isi pali ba lengak sina Porum na ina putarak pa pot sing do mana understand to viraga law and order perspective oiro ama boiro ukul da toy ba irang se lai gidra ba meeting je sigi matang da akoi gi chief minister sina na to home minister sina report ama ko bra ko chief minister sina asisu compensation pi gi harak tene ko aside dia ha naron masen kapna bina asisu compensation pi ya da na pi gi harak ke ba ado sida kana masa kang da bamna kapa me hai ta de la tra pi re na ko raga thak pi to ke ne nan gi kuki gi ani shi bo asanga sa osa asanga sa ga koi kan ni ya bo ani do lupa la tra tre pi re thak lo sang gi do ne asi mari e di moi compensation pi ngam de ba mam de asi arm conflict ne na udli ne adu police ki report so mai iram ngani adu bo masigi conflict lai riba jaga sing je minimize to na ba matam gi lega na kari lokhat piri ge ha du ne ba conflict sida IM gi wagera maitai gi la lobo gi wagera kukila lobo gi wagera sum lai halaga jaga do da sum lai halaga na akoi mayam sida manipur lai ba intellect ne lai ri mayam sida mineral ore gi iron ore gi na traga kanogi akoi uranium phangmani adu phangmani thau yam lei gai adu no oram gani gai na koi je panai de nai na laga thamma kan da lengak sina sei manga je hograga sum chakra kan da akoi ne isa isu sing du da awa bata akoi maksu sei yang gai su salak tore ji khale sei yang gai su ra ni sigi bibam je lengak chalai biri ba makoi na akoi gi isa isu da piri ba future se kari no akoi gi angang sing jina icha sing jina hayeng asam gi angang sing jiga akoi panaba ngam duri ba ko akoi gi arunachal gi isin nau sing ga gi isa jina arunachal de polok angang am ga educationally mentally ko aduga tourism wise akoi panaba ngam duri ba moina akoi de piram doi pot che kai no ba ko ngasi gi chokri si phamaga ngasi gi miyam sida bat thadalaga wai haibiram badu nate miyam se convince to view khang da bodo akoi khang da ba adi gome na kwai khang da ni to bo akoi na hai ba input to su khar lo view noi hai do chumre yeng lo hai view po noi che do kalai no tanar si hai view akoi na to ni bo to sum chakani akoi to bo sum to ni hai ta di ko praja di akoi ni leader na makoi ni praja na masing yam ba heli ko praja na masing yam ba heli nomai masing de thiner azu praja na hen gani ko chai masing thina ju prajana hen gani prajana horapon mitu dadi nungai ba phibam amadi oi roi ba ko aduna paliba lengak si yam luwa position da level lengang ne khoi loi kangi manung da kai oiri mapan da kai oiri minister pibangam da maram kai no loi kangi khoi loi ubanga tani yam ka hena akoi na over exaggerate toraga lengak si luching ba sida akoi na namgai raga magi mathabak da tungaga CSO ma am na nong ge haibnate खरदी ताबियु खरदी तादब यादब खरदी लेबने खरदी ताबियु मदुई पोतो तारब मतुंगदा तौरी पोची चुम्मी नत्रगा लाले हैबदो मागी एडवोकेट जनरल मैम लेरी ngasai magi police ki department ki मैम लेरी law की expert लेरी army की general सिंग लेरी को फमिना कांदा report to kobiu ko report to kobiu assembly na hana law की resolution सिंग दुसु मा मखा पुथरक ना बखोना बिउ assembly resolution do ai khangdi ai chief minister kan di ai smain tong ne chakita ga di madu ngasai house to bu condemn to bu so dum ta ne ko aduna house ki mi मैम do hoi khangi kroma ma lambi sembe khotpagi sakana kai thokbi ai ba hoi loi khangi kroma ma du na di loi roi hang election de di kro ta su changak pi ai praja gi wa su khara tabiu MLA मैम na su ko isa gi phir lobi wa ba ai jagi yam ngai je ji wa santa na su thambe wa phum siga koi mari hafel leina bai khoi gi ja birendra da laksaning sin hoji lai ri ba lamdam se lai ri ba MLA sing khoi gi ruling amadi opposition lai ri sina hadak ta ino latest pang thu ki ba assembly session du da miyam gi da mut khana ki wafum sin da parja miyam ni pen da film de mu dai ki maruwen ma sidai khoi gi IDP sing gi su sing gi lushina gi matang aduga maruwen huju CSO sing yam pan sang sin leba khoi gi huji CM tham ni wafum violence sinai solution product loi hai ba si gi phongdu li wafum siga maring marang bagi mo da violence lak na bagi khoi gi CSO sing sin ta le da bi si ta da bagi film su center khoi gi huju pa leba state engak si
ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ MLA-ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ IDPꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯗ ꯀꯣ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯥꯏꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯁꯤ ꯐꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯄꯦꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯁꯨ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯋꯤꯖꯤꯇꯤꯞꯇ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯁꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯈꯟꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯊꯨꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯛꯇꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯔꯝꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯁꯤ ꯉꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯈꯔꯗꯤꯀꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝꯒ ꯈꯪꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯟꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ No, no, ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ no, ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯂꯛꯄ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯟꯃꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ free movement si toholle 31 Assam Rifle is there along the straits ko lady neba 4th Assam Rifle then 21 Assam Rifle si bordering to Myanmar namli wangli adugi so I just loin laigrabane ba ko khangna moi kamaina chatlali bno ba police also there all types of security forces being deployed there loina mak tawring aktane ba and khulai pai ba sing sina machine henkalakpa adagidi free momentum tawrokpasina maram orakanda prajada diko masi hingbada toki mati war eba ngasai inauna haibigi lambi thong phajana seme adu tawre da tawre yambuam haisageba the world is not built by brick prithvi si seng sagnate the world is not built either by the construction of road bridges or building maduna sarkar ama sasan ama lai haidan utpati yaroi yes the most important is not that hoi lambi semba pai chatok sasin yam ngai road is economy ko lambi phabai se economy se koi pharak toine ba ko madu su koi realize oya but yamna hainingi buwadi ko hoji akoi 60 mla lay MLA humpu ne MLA humpu se moina hairakane ba school la phaba sagani health sector fagalhalgani thangnaba ising phajana pigani lambi thong phahangani nupi angang singi adagi lairaba singi adugi adagi adagi miyam dagi thoidokna khitang mimana adraba ichini naw mayam gi adugi adagi phananaba ko hojik prithvi sida olai basigi hongai basigi matungena khongthang sigi matungena manipur da su aduga manaba chakhutpagi thak ama puraknaba akhoi honagani na kanna lawgani ba but yum haibasida punsi sida mamana mapana polaga yumda chawjara akanda ngasidi lojing loya da mayum makai thadoktana punsi se miram da baw loi ki ba yawroba yawlan mi amagi mafam da hangoba MLA duna ning tamba porok ngam gadraina yes moina hangakani ba MLA duna MLA duda nang ning tamba porok ngam gadraina kaidong idus khumba ngam moya lo reba wane ba ning tamba do piba ngam dragasu karigumba kharadi satisfactory level amada thabak to biro akoi su khitang di soibane ba ko se football tournament am tawre example ko function nam tawre kanagumba paisa paiba thikadar ama MLA ama
adagi di engineer ama thabak tagi pothar ba IPS officer ama adu ada kaure ga football sana bagi chief guest ho laga lupa lising kul loni kuntra loni yang kai loni ne khanda praja khoisu miam khoisu ko khitang di matha sabadi phabani madum chu khoi taw da badi phabane ba ko yengo ba ngarang nahan si ai dimapur chalui ba hek dimapur chat praji sengmai police station sida mi yang khai manga mu la eba mi yang khai manga set 131 battalion BSF sina puru ga sat leba ko phajana manage tawra ga pura sale matam chana khoi senapati di yawe but dimapur yaururaga nongnini leruraga amuk halakpa matam dadi ontopa samasa am leyaba Assam rifle da thabak tawbani hai inaudo magi he pokpa imado goti de leite hebra ambulance am da puraga laeba ambulance da puraga lakpa asiba haksang do adu bau senapati dagi ne squad yaudrati satpa yade leigidraba imung dugi miyo sing duna kaya mo yam cham gadage ba how for free akhoi di satsara ge habne ba imadu sibagi kaina bagi awaba phumbang na dana leiriba midu dadi ko sibaki roya ba allow me to go along the road let there be any eventuality we are going to face it khoi thenga sara ge harakane ba ko ado situation je ngoba impal dimapur lambi da thoibse kayam wana ne koi chatli ba singse wakhan ji right na kesper manung du tonge ba akho gi punsi se sumaina kamaina lendoino yum da mu halakani adu la me ada tawre habi maisa mayam ne ba ko adigi amana mo ngasi si ngahaki mamang da aina paw yengba matamda Assam da Congress ki nupi luchingbi amakhakna press conference amakaktawe press conference hojikti yam nuaire Assam ji election oibani na ko pangang words word haitare wai mama ka gilan je kan chathan reba hemanta biswas sarma ga oigera gaurop gogoi ga oigera amaga oigera nupi dun hairak pada am phazabam hayaba gaurop gogoi gi election gi affidavit ta magi lan thumse mayak seng na ulle magi nupi su ulle ba whereas hojik Guwahati airport Gopinath Bodoloi international airport se sidagi nung macha ma thak lang thu ba ma hari se nupi sin hari se nung dun ta ba mafam do hemanta biswasar mai lamne mana masing ti cha bagan dagi adu dagi ada dagi jame bago mana piri se aduna koina hainingi di yamana pusaningai ba point ko leader am oiraga aigi chahi kun chalong na ba chama chalong na bagi lan tum tan san badu di kana de ba ai kenom ta hara ke lotion jara ge ba ko America da curse family in lay miyongi pung se masina matamo shoga di go aina luching bo ram mag so aigi sagai na tai aigi icha shupu amba mayam jing se tumna mang bagi pibam lakane ba ai hajar age lotion jara age ba ko akoina violence nang sai digi khanne ba ai ki wakhanda aina feel tok zabani ko transparency se advocate na so habire inaw santa na so habire transparency si di akoi gi sida ire leita budong tawe hojik leide ba sarkar si ki oina ko ire leita bagum tawe aduna transparency si leihin na bagi damak good people lama good law ma di change adugi good people and good law do assembly da handa koi mamita gi de have ni da if we have good people and good law there will be definitely the transparency ko so idana legane ba adu ta di prajana miyam na kayam pelam gani adugi apen bado adu ne ba pubira u haidana akoina leibaki
Pamthon Paiba, Yatong Kapdongba, Chukli Pariba, Chukti Pariba, Kambu Singsidako, a coin the Lauzadi was a coin a color Ubagisunate, Pamzedo Bagisunate, Miamze, Mapam Marang Kangan Punsi, Kang Hong sign, the Lily was a Tassin Comzelaga, Santi Liber Marilam, the Amutang de Pubiro, Hibagi, Toan Bomo, never Pondok Narisako. I had mind Tamzaga. We were on Tentak Brown with Tamzaga, Kogi, Zarabi, the Lazanis, who's it? Dairiba Manipur situation sida opposition yamdrabasu leibiri yam pangal kanna dairiba ikhogi Manipur da dairiba Congress ki MLA singna so thodang lori masida hujik public miyamna Manipur da Congress ki MLA sing lori ba thodang si pelam gani na khanbiru kamai naji ikhoi Congress ki MLA manga na lori ba thodang sidi praja la kunthana pelam gadra pelam wedra haibadudi केंद्र खुदिंग मक्ता लोइना कांग्रेस की एमएलए लेते बनिना कांग्रेस की एमएलए लेते बसिंग दुदी बीजेपी की एमएलए नतगा अतोप पार्टी की एमएलए तौगदम ने दुना मागी मांग की केंद्र की एरिया दा हायर पतारगदी कांग्रेस की एमएलए मंगा सिगी केंद्र सिंगदगी दी थोइदोपा पेनबगी दी तादे अदो कांग्रेस की एमएलए सिंगसिन तौरिसि मागी केंद्र दगी हेंदोगा मणिपुर के context su yauksalak pani maramdi congress opposition da layurabani na manipur as a whole manipur represent auraga manipur gi mayon chum nangai gi honaba manipur gi future da wakhan thambani adna masi haujok jukyoina saukhat thorangi taugadaba responsibility di jiki government pairiba power pairiba makhoina mang tharaga makhoida ekhoi myamna sajok piraga tauminnagadamni Kitang transparency laina aduga ekhoi issue me amama under ki assembly election da the assembly mifam dai batare sorry koi ge honorable Sri K Ranjan ga puthoki ba ki CMST card ki PMJY ki card ki matang da sinaba mioi bagi thawai da karbar to ba lupa crore 700 ki scandal ga in haido yamna hen chongoni sum puthor se Manipur praja gi damaktani sumaina atop da aduga maroina nupi singda lupa lising tara vote mamangda Bihar gi model lo na Manipur da su piga digai se karamba head tagi karamba account tagi Manipur gi tongana karamba scheme gi makhada tongana lakpano aduga madugi beneficiary hoidoisina kanano ga si yamna mayek sengba ma aikoi tangai fadaba madusu praja myam gi interest aikoi tumina leiroi जमुना भोट में आधा मागी वाकर सिंह केंद्र की मागी पॉलिटिकल पार्टी की एमएलए सिंह वाकर सिंह लगा ये लगा तो वो गार्ड के दिया दो वोट की खुदों चाप दो और बदी यारोय मधुसु कोई सब साना थिदोल कनी पर करोड़ सहूंग यांखई सी फगी नते अदना मफम साना पार्टी के नबा नटगना दोल के नबा करीब न मधु नत्तबिदा सब साना मधु दरकार ले नुपी सिंह दरकार ले मी सिंह दाइ बतारे अदुदा फंगनगाई की होना कनी कांग्रेस ना तोस्ती जनरली लोइनमक की हाय बतारे सुपसलगा हौजिक एकोगी पुत्थरबा सोत्थरबा कांग्रेस की मतमदा असु यामना असि ngak yongna Manipur BJP matam sida Manipur ki central PM sing ngak yongna putharabane मैं मतम नगांगमी कांग्रेस की मतम पालिंगे मतम दा opposition ओइबा BJP ने कहिना कांग्रेस की मतम दा लंडोल लेरे अदु लेरे ख्वांग बो पुथरेगा हौजिना ngak फौ पुथरा बने बा BJP मतम सिदा मतम साना गवर्नमेंट की एम्प्लॉयी सिंग टोलो पीबा ngамदमनी अनौबा एम्प्लॉयमेंट सिंग पीबा ngамद्रबनी करीम भौबा ngамजद्रबा सिगी सिदा इकोइ करीब हाइगनी प्रजा नमितना सिंगगदी लाकरेबा 27 दा अवोनबा मलागा Manipur si tonganba atay state singa changdam na ba yaba thak ama purangai ko na badu akhoi madugi asama yam kanna tawri yam noise roiba tentapuroni ja santa laksani sina hoji koi ge miyam na una khre mamang da Congress ki mahau aduga BJP ge hoji su mahau tangli hoji political party sing sina lowrim ba mogi matam na thoki ba thodok sing adumak miyam na khangnari hoji ori situation sida karam ba makhal gi lusing sing darkar lei khangyu हौजिकी अहलमन की मतम से लोरे हनकी को याम सेंग ना अखोय हन नोय टेस्ट तौ लोरे एडवाइजर ओइ बिरो हनकी 27 इलेक्शन जी पोथा बिरो नोय याम सेंग ना आयो को ना जिंग जे मुखा तौगन से को मथक ले बिरो मना लेरगा पुया मी दका ओइबो याम ओवर एरोगेन ओइबा लेइदना को याम लीडर एसे एरोगेंस तो ओइ ना साउनिंग ना चेक पकोलक बो ए ओ तौरक बदि याइ को अदु मियाम की थबक तौ कानदि एरोगेंस से
yam over again no is the noise the Itareko, Miami, Watabida, CSO Mam, high with the high with the contradiction, some contradict over statement to Kaleva. Or the Uzik Langiva, CSO Mam, no Matambao, Korgamatam, Minitama, Kunkai Topiraga, Karagra, or no Apamuka, no Yansi, Logi, some have the advocates and rails in the Koro. Around the Paminaseva, Henning is a go. Is in the Koro, is he advocates and rail to go, my Makata Leva, a Tony Mam lady. Koro round them, the Paminasi, round them, Paminaga, Lady Posica, no have said, Nainin the Bagi, Miamak, the Topaganda, Mina Hangak, Machine Hangtari and a chain with him, the Tauragadi, Kata Karpas, the Matanga, bold, young bold, say for no yam lang, though, Saloren, is he a Pomelo to no hanging to hires or hires. Home Minister, appointment low wires, Home Secretary, low wires, see Potepame, a quiggy lay pali, Legaxe, illegal immigrants in ID cookie or hierarchy, illegal immigrants in Bupelan Nava, go, Aduga, Kulai Pivers in Bupelan Nava, Legak Manba, Amayore, go, Handaki Legaxi, Maruina, Manmomiore, Madame de Mahom couldn't make the talk with Iran, all kingdom deva. Hana to Posina, no my copy, Haga, Kara, Kara, Amina, Namai, Kokai, and Toga, Dumamani. At the statement, people can do Masayi Prazazi, original position though, Kangan Namana Kubzelaga, Manunda, Kangan Manunda, Kang Disangapone, Kitang or Tico, Adum Sankani, Aduzu, Kambiu, and Tamzanico, Aduga Lambisi, Mayam Chutney, have it to me, diversion Chutney, attended to me, Yam Bolo in a free the arm, and no key to this lower habity. Zagi Nanile Chalo Moina Hatke or no Fugana Tolo and Fugana Lalo landing no so I was a manable. Sakana free passes period have the MST bus Anium Kai Rabani Ko Sakarina Sakat Chief Secretary tried over the Anium Kai Rabani Ko Ukul Lambida Waltabigi Doctor Manipur Tabalo Toki Togo Rabani Ko Zik Maitega Furumaga Tonaram the Giuzi Furup Atopa the Sandora Bani Shidagi and Azu Sandroy hiding I like Shidagi and Azu Sandrope arm conflict I'm over conflict I'm one guitar the last Akoise Article 355 to Manadum rule to be people the Lani I Wakana Hosixu 355 said Lady Bamale I ain't gonna Lady Bamale Mamdika I can go my powers a Pazan exercise to Bungam the Bagimami, Kayamata, Hoi Tigata, the Kota Tapapada, Copa the Liberty Pyramid, law and order the Agoy Chief Minister, he was a Home Minister, was he, Canona, Central Gomena, Sundata, the Bagimami, Mamatai, Masima, Miams, a Kogan view, appeal them to be forced to exercise to view, Kulai Pabam, Unat the Sangaga, Kulai Paba, any Kamana lady, Haragasu. Madu exercise to view, disarm to view, Pabu, Aduga, Gomengi, Matodu, Pantopu, Chief Minister Amoina, Quibariam Tosi, Tovutabung Asagi, Magim, Tabak to Toropomatam, the Chokri to give power to Nium, execute to Viraga, Nasagi, CSO Zinga, Cookie CSOs in the high battery to Minako, Mategi Leva, Manipur, Belis the Ladiva, integrity the best of organization, Mayamagi demands, Masi, Tabu, Tata, Tobigan, and Age Mantamse. I said the Lucia was the vaccination, Santa Sutambigre, she Ladiba, Kojimamang, the Congress, Zepigi, Kongantongan, Emily Singh, when a Palamba Matangi. Todo wato simpuna makanglaba ikoi manipuri koina hojiki situation sida koi iram da masibu kanjana da mukta karamba makal gi leader sing tangai fadana dakar lai kamai ni beus roi bana tenta na yamna courageous oiba ko yamna courageous oiba yamna righteousness oiba adugumba leader amadi changi but leader to the su tainagi gumse ko leader gi matho ma thogdang amadi am chawi that is mipum khudimang yana rabo waneba. It is not the political party, it is not the leader to bring changes in a society. Let us awaken to bring some changes in the society. It lies in the hands of the public. Democracy per se, for example, how there had been changes in Bangladesh that is being brought by the public. Nepal da Hanagi Chief Minister Orambadu, Prime Minister Orambadu, Pare and Husik Tonari, Tado in Miam Hauri, Iran Hauri Abuko. At Bihar, BJP ki President Nitin Nobinedu Kanotore, BJP ki President Pamdu Tado Ale. Most likely, Ma Kaigumama Bihar Kanomatorope, Mayam Nangre ko.
सुमाइना म्यांमार दंगसी म्यांमार के मिलिट्री की मकोक तो फम था दोखरे आइना हाइनिंग दी IPS ओगेरा IS ओगेरा गवर्नर ओगेरा प्रेसिडेंट ओगेरा अखोई से ना IPS अम्म ओशनो IS ओशनो डॉक्टर ओशनो इंजीनियर ओशनो बको चीफ सेक्रेटरी सु ओशनो बा थबक लोरप मतम ददी ट्रेजरी दगी मोय तोलोप लौदोइने सातिन खलगा खोय चतोइने बा मियो बसे मतम लयबा अहोब लय अरोयब लय हैबनिदा आइना हाइनिंग मति को प्रजादी मदु लैतेबा तवदबु प्रजा खोइना अवेयर ओगदबा खोइना मेकअप ठोकदबदी इट इज नॉट द पॉलिटिकल पार्टी इट इज नॉट द कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट सुनते अदगी द पॉलिटिकल पार्टी सुनते अदगी सरकार सुनते परकदब अवोनब परकदोइसे इट इज अखोइना नेबा स्पेशली द यूथ नारिंग सिंग नेबा सांतना हाइबदु अयानिंगेबा को अहोम बखरा कैटालाइटिक चेंजेस अमा पोरके हाइतादी अखोइगी याम एनर्जेटिक होइबा याम होपफुल होइबा याम इंस्पायरिंग होइबा याम स्किल लेरबा नहा सिंग से असिदै द थौलांग खरा सिनरगा को मदुद अहोम बखरा पोरकदी हाइबदी आई अदुमाइना खले याम नोइसे नसिगी खना लेनाबो सिदि खोगी balance can bring any solution same Khemchand han thamjri topic si de ko finessing to to no from maduga same no fondo kri wa from madu sidam manipur ki public sina kadai fo ba wa from sibo yaning da bhayo du mayam na thambigani aduga nasi khana lena si de sauri abiro panelist so hom Oza RABI Khan spokesperson and general secretary MPCC fondo sari Oza SHANTA NAHAKPAM secretary general UCM aduga Oza CHABUNGBAM BIRENDRA senior journalist Oza hombu kai kunuba roi bona chari Ming tayo puno gusto roi bona kai kunuba sari Veteran Association Ningthongnai Band na organize tawduna anirak suba oina second state level open kirat and not for boys 2026 lagiba March ki tarik kunipan amasung kunmapanda pangthokani haina tawramba adu khudong chadaba khara leibana maram oiraga lagiba April ki tarik mari amadi mangada pangthok toragani haina Veteran Association Ningthongnai Band gi maikaidagi miyamda paujal pirakli event asigi mafamna yeripok Ningthongnai Lekai near Ningthongnai Public Library Lonana admission form lupa sahum khaktamak oizagani amasung form thajing ba yabagi aroba numina April ki tarik ani fawbani Lonana competition asigi first prize ta lupa listing taret momento amadi certificate second prize ta na lupa listing taru momento amadi certificate third prize ta na lupa listing manga momento amadi certificate ni Lonana consolation prize manga da lupa samga momento amadi certificate thamjari admit card issue tawbagi numina April ki tang ahumda oigani hena akupa marol ki damak makhada pizariba mobile number 7005087465 natragana 8014382252 natraga 9862180239 da contact tobiyu Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramda okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna
retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani North window meaning tabiriba mayam punamakbu taramda okchari haujik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada Atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntra taret phawbada leiba oibigadabani Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Class 12 amasung graduate loiraba mahirosinggi damakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahumsubada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani marisubada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mangasubada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruksubada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taretsubada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipansubada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hairiba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hairiba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbiru Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoisingna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupamalo gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikhogi office North Window TV building hata New Chakun Road ta lengsenbirau Class 12 amasung graduate loiraba mahirosinggi damakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯃꯔꯁ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ 60% ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ 50% ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। मरीसुबदा मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना